Маргарита Ладариа-ԥҳа лиубилет гәалашәара иазкыз аусмҩаԥгатә хацыркын аҟәалара дахьынхоз аҩнаҿы амармалташьтә ӷәы аартра ала. Уи амакет лмаҭа Денис Ладариа авторс дамоуп. Ари аусмҩаԥгатә рхаладырхәырц азы арахь иааит аҵарауаа Маргарита Глеб-иԥҳа акыр шықәса аус лыцзухьаз бзиан дыздыруаз илзааигәаз. Иқәгылоз иазгәарҭоз ак акәын Маргарита Глеб-иԥҳа лшарақәа ртәы ҵарауаҩык, ааӡаҩык иаҳасаб ала лыхьыӡ шаанлыжьыз. Интеллигент дуны дҳалагылан, иахьа лабҿаба даабом, абас зыҩаӡара ҳаракыз абҩыза, аристократизм злаз, иаҳкәажәыз аԥсуа ԥҳәызба, акыр шықәса инеиԥынкыланы аԥсуа университет акафедра, аурыс литературеи ҳәаанырстәи литературеи кафедра напхгара алҭон, шаҟантә убра аҿар алалырхәхьааз, Пушкин имшқәа мҩаԥылгахьан, Евгений Онегин аԥсышәала иалацәажәо аҿар, студентцәа, актиорцәа, абас аус дуқәа еиҿылкаахьан. Лымҽхак ӷәӷәан аиаша азыҳәан. Абра дынхон, ижәдыруеит, ари аихьаз шәыҟоуп, ҩынтәи хынтә раҟара сааихьан, абри еиҵәахуп лара лнапы лыҩырақәа, ари изыхӡыӡаатәу материалуп, избанзар лара дыҟам аха лҭынхаҟоуп. Амармалташьтә ӷәы аадыртит Маргарита Ладариа лмаҭацәа. Ладариа рыхьӡала аӷәы аартра ахьалыршахаз азы ҭабуп ҳәа реиҳәеит Игор Ладариа. Аныҩса ауниверситет аҿы аиубилиартә усмҩаԥгатә иацын. Амилаҭҵара иурҭа уахьааҩнало иҿкаан Маргарита Глеб-иԥҳа лыԥсҭазаара зныԥшуаз ацәыргақәҵа. Аԥсҭазаара ажәа анаукаҿы абас ахьӡын аиубилет хәылԥазы. Уи аартуа еизаз рҿаԥхьа дықәгылеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аректор Олеко Гәарамиа. Ҳара ҳзы насыԥын Маргарита леиԥш иҟоу аҵарауаҩ аамҭак ҳахьлыцаныз. Лара арҵаҩратә еилазаараҿ иеиԥш астудентцәа рыбжьарагьы бзиа деицырбон. Иахьа аҵарауаҩ ду илхылҳәааша рацәоуп. Аурыс литератураҿ еиԥш аԥсуа литератураҿгьы лышьаҭа аанлыжьит. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет иуадаҩыз аамҭақәа инарҭагылаз лажәи луси еимадан. Еиҵалааӡон аҿар ҳәа азгәеиҭеит аректор. Жизнелюбом была Маргарита Глебовна. Не только ведущий тургеневед, чьи работы до сих пор можно встретить в книгах, в статьях многих авторов, и не только в России, но и многих зарубежных стран, в том числе во Франции. Она открыто, честно, принципиально говорила об образовании, поднимала дух наших преподавателей в сложное послевоенное время. Аиубилет усмҩаԥгатә аҿы иқәгылоз зегьы Маргарита Глеб-иԥҳа гәыблыла дыргәаладыршәон. Убранӡа ауаҩы дизааигәан, ус ҳҳәоит ҳара аҵарадырра аганахьала аусумҭақәа шәусумҭак инеиҳаны илымаз, шәусумҭак инеиҳаны Москва иркьыԥхьоз, Питер иркьыԥхьоз ыҟан, Аԥсны иркьыԥхьоз ыҟан, аха лусумҭа зегьы иаҳәоз абри ԥсуала хәыцшьа коуп иҳнаргоз зегьы. Убри ԥсуала хәыцшьа, ԥсуаҵас ахымҩаԥгашьа еиҿырԥшны иҟалҵоз. Уи аанагоит аурыс литературеи афранцуз литературеи еицлырԥшуан ҳәа. Иашоуп, уигьы еицлырԥшуан, аха убраҟа иалагалан ҳаԥсуа ҵасқәагьы, ҳаԥсуа литература, аԥхьа игыланы урысшәала иҩуаз, аԥхьа игыланы Фазил Искандерин иркны, Георги Гулиа иоум аурысшәахь еиҭазгоз Евгений Ждрот, Мушти Лашвиа иҩымҭақәа роума, убарҭ зегьы еиҿырԥшны дырхцәажәон лусумҭақәа зегьы рҟны. Ари аиубилет хәылԥаз азы ҳажәахәқәа зманы иқәгылоз Маргарита Ладариа-ԥҳа аус лыцзухьаз ибзиан дыздыруаз ауаа маҷмызт. Иара убасгьы араҟа идырбан аҵарауаҩ, алитератураҭҵааҩ, афилологиатә наукақәа рдоктор, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет апрофессор, Аԥсны-ҭҵаарадыррақәа ракадемик Маргарита Ладариа-ԥҳа илызкыз адокументалтә фильм. Ажурналист телеканал Абаза ТВ аиҳабы Руслан Ҳашик авторцәа дыруаӡәкуп. Гәыдурала сызлацәажәарц исылшоит Маргарита Глеб-иԥҳа илҭынханы иахьа аԥсуа культураҿы иҭынхоуп ҳәа зылшо лыҿцәажәарақәа. Уи Фазил Искандер изкума, уи Чехов изкума, уи лара дызныцыз лҿиаратә ԥсҭазаара, аԥсуа шәҟәыҩреи аԥсуа культуреи реимадара иадҳәалоу зегьы секундк, кадрк
аныхым рызит иквархоп. Афилологият факультета студентша рымчала гичкан, а литература, музыка, композиция. Фатима Гергебха, Давид Хашик, Апсутиль Хапшрак.